onye libaga asoma kungu sacha tuaikia kom otokonye otuwa maisho kwetera lingeneri asoma na mabula kusu Yesu mtu itomera sana kwena ngiwa crisis yonda kitoko kwa na igoro yaba kom crisis okonyegerwa lero yonda kitoko kwa na igoro yokonyegerwa keigo okonyegerwa crisis. We have dividends of crisis. Iyotobuate amakongu ao. Ntobuate amakongu yo makungu otama. Una makungu awana. Niwa. Hallelujah. Niwa. Intobuate amakongu omwano kwa ukugwe. Niwa. Ntobuate amakongu unobuwa makweli. Amaisatu nambaji. Ntobuate amakongu unotobuate Kenya obwaraye na Ruto. Niwa. Ntobuate amakongu unabana baito. Na injo mubasa ndokito change. Ditukelimo na indure abeka turaruzi kigoti turaremembera. Ditukelimo Jenimba ngete again itukelimo bana bari bakabari bakorega asenki enkija Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Overcome a crisis. Listen, there is no crisis without a source. Hakuna shida ikuchao pasipo msingi wa hiyo shida. Niwa makungu musacha tau waka nkundi pasipo chanzo. Hallelujah. Hallelujah. Niwa musacha makungu tako batako rugera onye chanzo tekordiki iko na incho musacha tinakolebe musacha abantu bakoruga ya bakugwa tomu musacha orugu alo niwa ndegerera yongo kwena ngoro yabakom amina Moeri bala tata moeri bala gambe niwa the world niwa ensi ya nyegerigu ense abo basi tobo basta lebe kamwa nyegerigu asenye ncho abantu besoyi bagane dijibes obotaka begwa bese mama obotayibwabeza aye wanyegeriwe obulisi madam wanyegeriwe unamubuliga barisi mbara umanyenga kibakora nasigite naro kibaka cheri sinamani kanze Hello wanyegeriwe mwaka ese wanyegeriwe. The world is shaken. The world is shaken because of what we call a crisis. Igoro yanyegeye asenyencho yayagokoreka. The world is shaken, taken off God, and turned upside down. Yaonchoi esi yanyegeye abasacha banyegeye abakungu banyegeye. Mungu pense Kenya tukurelena ente bigente komenta kabasacha yoende kuliko na kiora mento mukungu na basa tubwate onyega ego kolegas na kiora mente
to Kurikavanto, Yenge family comment. We are hearing that Kenya has no money. Where is this money coming from? People are being employed. Why is she good? Hello? Tokolega. No, I am not against the government, but the only reality is, things are going up, and yet people are being employed. Where are they going to get salary from? And even if there's no money, tell the people the truth. Tell the people the truth. Hello? New one. The Bible says, in the time of cases, people use a lot of money to solve cases. To solve cases, you involve lawyers because you are looking for a solution. Yamadeva, Wakum, Kena Ranginia Masaja, Ekenyorona Mosacho, Okowa say, Wala go coming and enjoy. Mosacho, we don't go at this Akunasa, which go coming. Onda Angelia Anto Rebek. Avanta Ambariga can go quantum. Abasaja, Rakini, I can go to. Aye, Maringa can go one. Aye, Okungu, Caroli Muguan. Oh no, a canano which you are saying, Nikiaki. Now, so which got there, which come up, press. Now, go get too good. A time of crisis, Kakio Muchano, given the Okon. The other day, Namayamo, and Kakio Muchan, Nagenda Sigit, Musacha Mukundu, Wakawas and nothing in Chichues. But I had the Queen of Court, Kagana. The only problem is, you don't know you are wasting time and money. Court, you waste the time and money. And you are looking for money. Even if you know where the problem was, why can't you sit down and solve the problem? Mbanga quality, Kababe Kayanga parents, or your mono Catholic, or your mama NCT. I tell people of God. Jenava Dwayne is a Cocolin. Okay, my think I'm a son. Reverend Rebecca. I had that friends. I had Gababoon. Can you want Warangi? Bakamas, Ama Sajawa Shady, why can't my David to be able to Nendo Even to be able to Nendo Colesana. Can do it Yavanta and give a tent. All call research. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana maziko. Niwa. Baba seka no komento bogima. Komenta matuko. Niwa. The time of crisis, ngaikaranza ngabakwanira mangana makeiko. Ngabasabira. Ngabategeno. Yabakunga kile kisimu birale bekanga. Pastor, you saved us. We wasted a lot of money. Konyora and Batuna in it. Montukurama Dingaya. Ochari Kuriches. No more Sekoyo, I must watch you. Yani, Mubiki, Moshi. My Tokias and almost what their house. Aba, Ochasano. Aba. Omo nuruche o kamse na kama enepi. Omo yasi. Omo nito ba ndepi. Awa te bambu. O yuta office. Yani urasi. Ma
cheza okufilisiwe yo batu aberete aye takunya kuya kekerege yo bwa biro mo bisoyo oya mini au fikisi. Hallelujah. Niwa the Bible records in Psalms number what you are supposed to do in time of a crisis. Uno muchando chile onye se ina muchandoro kenyu muchandoro ekitubwenda gukora ekyumubura kara kore ekira chakire sabari atabwetu musacha tiga aye tiga in time of crisis we need to feed upon the word of God. What? In the time of crisis, my daughter, kitu utafanya kula neno la Bwana. Karibu nena. In time of crisis, Pastor Bawazi, not words. Tanyamana. Feed in the word. Feed in the word. Sini yawa. Richard, my help principle. When the time of crisis, enga kieme chando, tatu mwana bodaboda minto, kariri ngana, tariyama ngana, mam, toriyama ngana abo, irangi nyoke, makiko, kerongoroli, tika koriyama ngana kerongoroli ngo korongoroli, ego korongoroli, alo, niwa. When the time of crisis, feed in the word. Kari nana, ikiringa narigo tebe kero bakumu, ikiringa narigo tebe iguru boraka, ikiringa narigo tebe iguru skikimbe. Masaji, osukyo bebe bono, ogwa kamera chimbuche, oro bebe, imwate senior teacher tired. Ya sengari Quran. Aki koleka ni besine teacher. Ditaya nende mwa to bukono bukono. Onya ka kero. Iso asi no konya ko eta engombo ko chiko yeriyo bonyansi ne gari yao. Ai akito ko university. Dio chiko ditaya so kena ka pick up. Oko stress, mas de pick up ne oko stress. Eko koite saba anto, unya ko amba na ba. Sina nongwe. Nongwe disi. Oh, tapare ne pick. Aya kawe galime. Kawe ka, unya ko tageto kubango, bere ka. Lakini unya ko tageto mimi e pick up. Eko nya koite saba anto, wanya kurigiki. Obonyansi kwanya kumanyimechi umakiti kwa maite mecheka kwa ingetichi awaza barabu yoto kumanyimechi lebeka to kumanyimechi unabona mbura mukinole nachete asomo shiriki okucheka nzazitiye mugaka rumu yani ebirangeti mama matu ni bilangeti bibere moire tarieka yeah. In time of crisis, karibu nana, ni nana liko kupandura, ya koro kina stick to that. Niwa, makungu, ni nana liko tebinga, umusacho ne rumusacha. Ni nana, niwa, na abore ika. Nana
tabangi nango to hotera bali mwana injege ntonkolete mukani ni mayete yonta getanya kombe kobanye kobomoke yoto bekira ni temis maragoba nerugo kama bininchi embeote mwaka amwa hallelujah tokole Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. What can make you do that? It's when you feed upon the word. When you feed upon the word, ekero kumenyera kuri ngene yangu ya Nyasaye. Mokungwa morugyo ntari bagasi. Morugyo ntari bagasi. Morugyo no makoni. Togo konya. Baba. Kitake tiang amba abandi tiwangu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. In time of crisis, asinga kilimo chando menyera lingana tako menyera etini menyera ki lingana feed upon the word niwa kerwa ayaba tera ba mama ubwa tabakongo ba wate bigungaki musacho muguri nyimba yuko nyoweta para ogocha umako kuburi mwambije go igate iyo igano murake. Hallelujah. Come on. Manyengombe share sanke gas share machukumu principle abo principle ne sukuru nyomba no mokungu no moza. Hallelujah. Igwa kena ikire nyomba ege itana so era ika abo baste bwana gi nyomba no moza ukore ndo tungediki obo sa. I praise the Lord. In the time of crisis, feed upon the word. Niwa. Tikankolera bana ba Nyasaye. Egetabu nata gitimo soma muchiko soma. Asinge jiye chinza. Egetabu nata gitimo chiko soma neke. Ekero kime chando egento mugwende gukora ereke na mbele yamo ndegetori geri asesaburi. Psalms number 46, verse 1 to 3. As you in the time of a crisis, trust God as an unshakable refuge. Trust God as an unshakable refuge. Mosemberi Nyasaye buna obutamiro butarikonyegeriwa. Hallelujah. Ayaba ngetsemere titi ama washon ngetsemere titi Nyasaye oyo nuseti maru oyo nuseti obuchaime ayata. Trust God. Baba mosemberi Nyasaye Baba Pastor Rebecca mbagutuma mbakoraki semeri Nyasaye asani awa unshakable refuge. Oyo tari konyegaliwa Nyasaye kama mokao ma tari konyegaliwa mokao konyegaliwa mokane nyakibateba okona koleza chichi chigo goita akukumbane banyome tu ebibago.
kimoja na haya gati kero kuburi kimoja hivi igati akolete kwa masese nyuma yaanza kuuma usina masese akolete namba ile not only trusting God as an unshakable refuge. Number 11, verse 4 to 7. Trust God as an undying river. Trust God. Unoruji utalimu kama. Hey, aboko semeria igwa. Toatielanga asinyo. Kenya kwanza. Asinyo. Kenya kwanza. Ona ya mitoromete. Abisa pete. Abaisi bakabwata chipigi. Abatukoro. Bakatebanga nao twairire. Amabutari yokonyu one something. Naro nyale bori utari ngasetako. One bito sambete twe. Omusacha bwaba sacha. Okuruku Yesu nero gonturu bintu. Niwa. Trust God as an undying river. Wasemeri Nyasaye unuruki utaliko kama. Nyasaye tutanya kulemeruba. Nyasaye tutanya kutwara shortage. Tata, Nyasaye tutanya kutwara shortage. Hey. Yona soka kuri nyumba na tebyo mukungu nsabere. Nabwate shortage yekibeza. Na ikega ali entangani na akana. Eya kabere na akani unga. Pastor, nkwa ngete libiti. Egali yatwale problem. Nange tigeze mechanics ne kwangete libiti botuko tiganga kane nando magonkega na kuma ndenga chiko ikiaso wika. Trust God. Hallelujah. Trust God. Abamubwate chigali komo ndabe kiroko bokoiga mokonyi basacha ali mubwate chigali moko bautere mbongo. Hallelujah. Bari mubwate chigali Nyasaye akoire libageri komo ndabe kiroko bokoiga tari saitani umutebi kera bikiroko bokoiga sinya tari saitani umutebi namba 7 verse 8 to 11. Trust God as our unbeatable ruler. Trust God as unbeatable ruler. Unbeatable. Mosemeni Nyasaye unu mugambi utari kubugwa. Tari kubugwa. Tanya kubugu tata. Aye. Tata. Tanya kubugu. Tata tanya kubugwa. Mosemeni, if you want not to be beaten, onye hutagite tubugwa. Mosemeni Nyasaye. Mosemeni Nyasaye. Bari gaba tebanga Nyasaye. Nyasaye etini yao kurwa bali mapi. Etini yao ko bere man Chelsea na kyo cheze. Mudangani kyo cheze. Mogachi. Niwa. Trust God as an unbeatable ruler. Lebe komita soko itababa. Mosemeli Nyasaye unu mugambi utali kubugwa. Nyasaye tanya kubugwa. Nyasaye tanya kubugwa. Nyasaye tanya kubugwa. Chamur na ba kubugwa. Lakini tata kubugwa. Baba. Isona ba kubugwa. Sona ba kubugwa. Ala kukungo kabiri. Sona ba kubugwa. Anyoro goitanya kochingundi. Hallelujah. Balinga ba benga Nyasaye na isaine. Eke nyoreke. Ne baba roki. Ne baba nyimisira. Na igu bakonya kotwaranga. Onye nege tendo bwate. Ekoro kare bitembi kara. Maite through listening. Na boko wengi kera. Hallelujah. Tokolega bana wanyasa. Onye kutagete maroki tacha buho. Mosemeli Nyasaye. Ayo kitere. Nkaenda nkabura manda mubonjali. Bonjali baba. Bakatebanga na agorire
abanjari bara mabasa kongita moko nyara njetindi korogeka abanjari bakateba oyu na chatoboa igasa bori bakumirana abensemeye barwari nabaga barwa konyora omonto ogorirotam naberororo tingiteti anyagotagete abarogi omonyete mbari komanya iyo okobae tenini tori kogita mono haleluya Bwana Yesu asifiwe tori kogita mono hakuna ingatiga bakabacha gonto ingaki tokobeka nonye negento eng'ombe teja gosarie ching'eni chomo ya nyasaye narendete agumanyete ng'a network yakorigi ngabatebi ng'a nyasaye naisaine iga noe noyogoeta takoyetebi ng'a takoyorusio onyagotage tomenye buya takonya kwegitera mono omonto agate ng'a gaisegitire ebinto mbira kuna vitu hapa ngatiga wose nkamenyo nonyene kebusi kobuga nonyene okurutaga kindiga mamurayo amagatema kucha koibekero twachire kanisa manyegenda koiba neching'ende kitasunyundiri alo kerachire korusiga ataraikagaria akanyorunga orio rusige bitu mwa pasta baka mabwa negenda kubwaterwa singende kitasunyundi kitanyone metori lebere alo arigani Yesu asobugima bwaho arigani Yesu baba mwanone mongino dagirasi arigani Yesu moterione monto tayora acharia kosa bandari na sukani estime kumwaka ngaka alo Bwana Yesu asifiwe Yesu arakora yo ekero oramo semeri uno mugambi utari kubugwa semeri Yesu uno mugambi utari kubugwa sobogima bwaito ndo semeri Raila ndo semeri Ruto semeri Yesu haleluya Raila tari mobe Ruto tari mobe nzaitani umo awate bikwani kituikirania saitani Mokungu mosacho anyagosaba mabera ryoka gakinya bere oyuko nareire mosacha atari gosaba mabera omosacha mabera gosaba yakorore gento bwanjete ekerago sire okoretera haleluya Bwana Yesu asifiwe tokolega mosacha tabwendi gosaba mabera yakorore gento bwanjete okoretera ogotengo mongina rorange gente kyo yani gogosiringa magana yakorire haleluya njeki nimanyete na aje manya ekyo mokungu wanjete ogwetericha unanjete manyete iga mongino nanjete nzwe korukunga tirapi kenateri mosacho onde kwenzingo taliare bono onye nata kiri goswa nyumba saa moja izoe saa 3 hasenge njo burandi obo bono ngoma tenga no burandi ni kene senga madeo mongina kerege senega asinde rorege ntukna egwaguo haleluya
matuka amange aigenda umuntu bosa ngukuri bwangu genda yo umuntu bosa ngukuri bwangu lete kintu buna yagosabira Nyasaye neno mungu mugakone haleluya mungu no borandi akoli sino bwalimu haleluya tote nene igoro na akoli karas tenga baba tenga mongina tenena ya na akoli magoro korai haleluya haleluya Angkara iramaya tata angkara iramaya tebe angkara iramaya itukei angkara iramaya tebe aya cingkomi aga cingkomi angkara iramaya tata angkara iramaya tebe angkara iramaya itukei angkara iramaya tebe angkara iramaya solugi mora angkara iramaya tebe angkara iramaya itukei angkara iramaya tebe baba tahu kumi radi gimana hukum ini baba ada dia baba no nyuci cira haleluya haleluya yekanguta amane nane bakumiye ngorame uyaye urame amane nane bakumiye ngorame uyaye amane nane bakumiye ngorame uyaye yaso amane nane bakumiye ngorame uyaye ni murabe unaye one na kumye ni murabe unaye one na kumye ni murabe unaye one na kumye ni murabe unaye balenga bagane timba sabere bali bagane timba sabere bintu bichenji ko chenji bile ngiwa moisonde January nkagenda segete mosubati onde no mosa choye abake balanyora mwana bagate abazida yonde ngenda America yonde ngenda America ngaye ngaba sabere wano gambio box America bali inkinya sata kore bali bata itesa na bala bimu kyo bakayo tesame teba ya sata na chira sore ondola na mamera onyalewe keli yonsi kia tangire ama seseniane leroika na chira sore ondolera mabira onsesenye korengana no gwanja kwao saliri italiane kuwase kitabu kiaba chandiku orike ase kitabu kiaba sesenigwa asiritiria tata nilio mwana nilio mkono cheni tena amina baba katika jina la Yesu leo hii nimetamka baraka juu ya
kila mmoja alisikia habari njema. Bariki jamii ya Douglas, bariki ukoo wa Douglas, bariki wazazi wa Douglas, upande zote mbili ukawainue. Tunaondoa laana za ukoo, za vifo vya haraka katika jina la Yesu Kristo. Mfalme, shukrani, bariki kila mmoja aliyesimama na sherehe hii, ili kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Thank you. Omwana Kristo bakutuza nsango twensi asini niga umurandi utumbuya mono watokoleira amaya naende intwe buna eburaya ito ya PH mumacho geburabu twatebire mbuya mono oyo muntu Peter Chamoro amangana aria irokari twakorase abarwani ari Kenyoro amangana aria akaganda nerio giri nene naende umurandi rero twa ekanisa yetu ya Nyamiugo mubasta chali mbuya mono asengencho ya amanganaya nemerubiriye ekanisa yetu ya Nyamiugo ngima asegosirirwa oyo mo basiki baino naenderende ekero twaikire iga twanyorira amangana maya aya tokogenda naro ntunyatigera auka togende nara sichinka cheito naandi tunyatige ase mioyo ito atokorere mirimo ya kurwana kugenderera Yesu takubasenia ekero tekoirania program ye inchase na arenge na babasta bane na korira mangana muna kuantebetie na buna tuabangete ne kanisa itengima ya etiswidi itengima abasta bane babasta baito kuruchikenza cheito mwachambu ya mono na chitini cheito ekero tukubwatira naiga nalitokororekana nga nturamona abantu bamintu. Bwana Yesu asifiwe. Abasani mwakwanira mangana maya abairi mwachira genda somole mbo Kristo Yesu na Nyasaye genda munainwe munachita munainwe ekero tujikorangirie family gocha nkoere libono omonyene hosti amanganaya kurwa atura guchimoino arangerie abaria babakomu na kugenderera togende chikoeni mubiri. Thank you pastor. Karati gake tutagete tusangelire nguli umupastor Keberi tafatari egasi turasangelire nguli abana ngo batiga tuli tigatora konya abana basi efamilia litaite kororaga abono eichaiga timatia somo njo abagocha na inje ningire taba ko mutata na inje mama na mbege te popigo la karangeria gakura nga ui botagocha mokonya abana ngokubare abantu bakaminyoka bagacha bakarandi bituma chibunia tukaragira go ikatore moyo ndo murandi korandi tukweli ono bari banjete bacha korera una huache nkore huacha nero nimanyete ngato kurwa bosa nero boke sisi chawi topi ala motelo yada muona mwana mwana atakore bwana
pastor ito bweto no chuo sabere eke gwekeiga erongorie abanchani barure asegencho yo musubati wa chibasora nyumba na kugorera abane rongori ejane mamu mwaboro Nyasaye itutu batiga bari baru akabago so chinga cheo na bakabago soka sini umonginoria sini mugakuria sini abasaye bari Nyasaye tukubuye bwaboro lekana singenje sadaka era akore mireme miya asiri tria Yesu twasabire na kwegena amen bari batinete mchuango mo kora mangana mubasa tuendeze kutoka hapa tutagete kusabire family pastor oje usabire family. Asante. Aba basta njubona mweta nane family. Aba basta njumweta nane family. Ngaita to mwabo mwano yale. Mwakuria Isedagras. Isedagras njugocha family ya mwabo Dagras bacha bonsi gocha. Njugocha mwaka. Family ya mwabo Dagras bonsi njugocha. Wana tuwaikira sare ngenjo mono. Tuwaikira sare ngenjo pastor njocha. Inchwe familia ya mwabo Dagras. Asante. Family yonsi. Family yonsi. Wonsi. Tunashukuru Mungu, nyinyi ni watu wazuri. Mungu wetu, asante. Nataka tunapoomba asante, asante, asante. Tunapoomba na inu ntagete mokungu gutaigo kwana nibono ngusaba tuli kirikenge njobona kitwikire ne abamorogi mukyokoboko kwa ugocha bwanchira nenga baseseniwe no eno morogi bono totene twensigoro ngo kitugokora tole bono introduction yuke gochigokorwa munyeroche bekokoboko gocha ntagete abantu batikaraga no mukungu bono yote neneire mubastu mukungu nara okurukurebe kana ndo tenete women ministry and the girls and the children na nyori liva ganta getemo asabe manye gusaba because she know the pain, she know what these people are going to undergo. Omotongi data Nyasaye nanda semorogobe yetu ekanyire asobosi bwao togo kobaka nande togo kobona ne kera nayo le Nyasaye otari konyegaligwa omwana na semorogobe gatwatenenire ise yemete kwa roriro mongina wo musombo rali otire abana magega batali na ise bwenseye lakini mbuya mone kyagera Nyasaye asege tabukia okwalire iranga chintakana nababora kabantigere nonde kara ire kiara asege ntakana gosomo boraka abibirini gego tebanga naye no moiranerie enka ya yetikale ko bobo no boraka abana baye batikale ko bachintakana bono twatene nire no murandi cyamoro nabarandi bonsi batini nasomo sangere kanoyo obobora koyo tunamukapite katika jina la Yesu tunamukapite mikononi mwako Yesu Kristo utembee naye katika maisha yake Bwana akutegemea katika maisha yake abana baba kuba tuntume na manyingao kerecha kindi kionsi na mipango ya shetani tunaikemea ishindwe katika jina la Yesu omwanene namasabanda aragendere somo sombo twasabira abana baba kebago kino batanga kurwase kinyasore obatanga kurwase abalebi obatanga kurwase mengutoye birecha omokungu otigaira omokore kobentingana atone ni abana baye eliekero kwirike antu kumenya ntuna dagrasi ararete Nyasaye pacha kumirana ekiagero yorarira so kwegena na nyoro mu bwakana kare no yokuri na yo maite na kyakwete buna mwakore tenere ntunto manyeti pono twamubekira asore bwe imokereria igoro ekenyoreke imagasa botyo mokungu na bonsi bitote ngambu yamone kiagara Nyasaye nayo botamero bwaito pono turendero kwegena amasirita Yesu Kristo arambwalio ito. Tuendelee kuomba. Baba, katika jina la Yesu,
Kwa unyenyekevu mkuu mtumishi wako Rebeka ameomba, nami nachiunga pamoja na maombi ambayo yameweka mbele zako Jehova, yakapate kuwa kibali, yapate kuwa ya baraka juu ya jamii hii ya Douglas. Na mkabidhi mke mchane sasa, ameanza safari mpya na ni mchane mdogo. Mfalme, na ni mtumishi wako anasimamia kwaya ya Nyamiovu. Ninamwombea Bwana, ompe hekima na maarifa ya kujua ya kwamba ni wewe tosha katika maisha yake. Bwana wa mabwana, watoto wachanga ambayo wamesalia, ninawaleta mikononi mwako. Walinde na wategemeshe, wakinge kutoka na maradhi ya kila aina. Asa miungu ya maeneo haya ninaikamata katika jina la Yesu Kristo, kabla kushindwa. Miungu yoyote ya maeneo haya yasikaribie ipoma katika jina la Yesu Kristo. Watumishi wa Mungu wameombea. Ninaombea jamii ambaye Douglas aliyosalimwa ndani. Kuna ndugu zake, kuna dada zake, kuna anti zake, kuna kazini zake, kuna baba yake hapa. Bwana wa majeshi, wakaribie, uwape hekima na maarifa jinsi watakavyosimama na huyu mchane, kwa kumwelekeza njia ipasavyo, kwa kumsaidia kwa vyovyote vile vitakaohitajika kwa malezi ya watoto. Asante Mfalme, atakuachilia kanisa la Nyamiovu. Usaidie mchungaji na viongozi, uwapatie hekima, wasije wakakecheli huyu mchane. Mungu wangu, wapasia anamwombea, senior pastors wanamwombea, deacons wanawaombea, shamasi wanawaombea. Oh my Father, my God, umati wote umeweka mkono, umesema boma hili inuliwe. Asante mtakatifu. Wana bodaboda, sina budi kuwakumbuka Bwana. Wamefanya mambo ya ajabu, wameleta ng'ombe hapa ambayo watoto wao watakuwa wakichunga. Bwana, mtoto wako Douglas alikula pesa zote, hata waliingia madeni. Jehova, yale madeni ambayo saa zingine yatawezekana kulipwa, ninaomba mrumbuko wa baraka uambatane na boma na yoyote aliyosaidia kwa kusaidia Douglas hapo, lakini ukamuita. Asante mtakatifu kwa kuwa umesikia. Tutakapoondoka, kila mmoja chombo atakayetumia ukibariki. Para sote nasifunika na damu ya Yesu. Kila mmoja afike salama. Ninaombea vijana wale ama wazee waliochengea ndugu Douglas nyumba, wanaongojea, uwabariki, uwatende mema. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda, na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Thank you Jesus. Barikiwa. Thank you Pastor. Pastor Chali, hebu tuendeshe kutoka hapa tumalizie. Bwana Yesu asifiwe. Nko bakira mbia mono abo mwarule chinsemo ao majire gotolemia. Douglas abeiro kurara, lakini rende tigatumosabire nga asa achire na intu nkomobwati toli kurumae. Tubwati mange turanyare gukwana. Ase eng'encho amanga akwaniru ntuko yairorera. Ali akwaniru ayara maya tuyabwati. Ande gentekende mono ngusaba tusikane ande tokora ayara maya tuiwane twakwanani twakora kiriketa kire egere dunyale kusuguma na twensuramo ande tayo mbwate mange arai na bwate asengenjo ya family ya kwanire kwa niaba yote yo ntagete korora iga amang'ana iga ntwakero yo makwane nigara mange mono natakoera n'abantu bono mbabwate egento igurukwa amarigaria ntagete Nyasaye anyare ko bakubatenera mwensi ekiera mwasirire omino
na Nyasaye na koranda maya yonte gete kwa omo rugio nyagusira akwane ringane limo rio kaiga kuruororo tukure kurwa paste kero kombera ange Aya, asante sana. Nkole ngibasa gwikira iga. Tiga tukurira. Bono tiga tukure. Egintu natebe family yetu abasabira maya. No mo pasta, ona miubo PH natebire nyasaba se no mo basia. Ne kamati yane yonsi. Mwabwateranire. Mwakorera maya. Kanisa yanye miubo PH yakorera mangana maya. Babwateranire pakumoyigoerire biya. Nyasaye abasini. Aseigo egintu nayo yukora. Nyasaye ore igoro mono baminto baremereri asengejo yo minto dagras. Bono Nyasaye keba yo como enia tonyoro gwanjiru ko asore. Wetera sobre Yesu Kristo motorito. La gania mama je prosite kwa. Mama de was. Como beca tengo kai. Ukimo berari tabanda tura kora igo tumera ko tebo monyene na bamwabu ekera mware merei na banjire seito nyari bari bari kora merei yo mabwata aberense gocha Kara nyamba na gocha. Ya sabe tu mira, ono ko tiko tupaintoro yo minto da gracia, yo wanja kwa mwana ya sabe ko leke, wetera sobre Yesu Kristo motorito. Amen.
Tiga sabe, esa itumi ya siri tele yeso, va minta so manera va kujele mweme kongu, kwa basu kiligo chagua sikiri uke ukia mabera. Esa ito bangule mekiri beguru botare, na ndo bagende ko barwanira nyasaye. Bona nyasaye to yo minto tumokire orarire nyasaye, aseto amubekire nyasaye bagende ko mweta na maraika. Bona nyasaye ne familia yo mungno na bana, tumutikira sore. Bona mwana nyasaye, tuasabirenga kende gyo sikera koleka saya. Abanene bwabo. Tata Yesu utarikole meraba abagora kana bajenye jintakana. Ogende gusinye ke senikera yomo. Na abono ke togosoka kuruenge gwate kwa okoreke. Wetera sobura iwe Yesu Kristo romotorito. Amen. Mosese niwe? Ya sabari. Kumuri de kuseni. Aya mata ya.